Sure, wanna run a repsa. Sigo machine, nunga data say stay calm. Don't say machine, it repeat it keys or a 2-piece. Forget no matter the kishi. Them pillow is a costa. Kogen ama all-star. Ambela pezulu ngati singo Harry Potter. So liwa zingwenya awabona malo costa. Don't sports, it don't see gone, it's out. I'm a pencil for life, Jenga Puga laugh. I'm a chita lazy on the plan when I'm Pumada. I'm a Bagdala Gusha, Jalos Petting Gusha. Swing is the Hini, as he shares. Sanbona Makaya, we back again with another hot episode of Play Mama Drama right here on Rich Nation TV. Guys, as always, niyaz ukuthi mangila phamkwenu ngisuka ngizosebenza ngipalelwe futhi usisi nomthandazo uthi ukhala ngebaby daddy. Kodwa nenge ngimkhulumele guys, ngifuna ukuthi siphuthumele kuye nizweni ngaye yena azikhulumela ngoba uyimnikazi wendaba. Before ngizohamba guys, ngicela ukuthi ningimamelisise kahle bafethu. Bonke abantu esibasiza esiya kubo from namhlanje umuntu onga cooperate nento esishoyo so icede code bafethu ane ngizolibe ngincengana nani kunokuthi niyazi ukuthi kwamele nithathe responsibility ngisho kuma baby daddy nama baby mama bafethu. Ngaphandle kwalokho ningakhohlwa ukulike, ngishare, niphinde nisubscribe echannelini bafethu iRich Nation TV njengenjwayelo. Thank you, ngiyabonga. Asibange. Hello sizinomthandazo njani? Njani lapho? Ngiyaphila sizinomthandazo. Email yakhe ifikile ne. Ngithema ngicela ukubona i-email yakho ngavele ngathi ngamosha isikhathi ngiphuthumele ngifuna ungitshele my sister kahle yini into ekuletha la esho. Ingxaki yami ba udinga umntana yeva. Okay. Uyethumela imali lapha kumcha akezi kumntana. Akezi uzokubona umntana and iyadika ngoba umntana uyafika azobuza utata uphi. Every time and that happened to me once again. So andifuni nzeke kumntana kunokuthi ubaba kukhona. Good. So uhlala next door into wes. Uhlala next door. Next door. Uhlala next door mputi wami. Akamboni kanjani ngoba uhlala like already akahlala la full time. Akabikho ngoba uyasebenza. Okay. And cha into endibane ingxaki nakhona ngoba abazali bakhe balapha and abazi bathi okay izosothatha umntana. Abayingeni. Usho ukuthi umuntu ohlala next door uthule umebondeni athi ngicela umntwana ukuthi nalo basixelela Hayi my sister le ngiyacala ukuhlangana nayo mara since usipalele ngizohamba nawe sizwe ukuthi kahle istory sabo sithini mara umbuzo enginawo ukuthi since ubhudiza angahlalilana sizomthola kanjani? Hey andazi nami ngoba ngiqobele kudala ukuphuma apha bona kule nginqi ngoba inento ezininzi so singazihama basiye so jonga ba intoni eyenzakalayo because I wanna know. So akahlali lana vayisana ukuthi uyasebenza okhona la hlala khona ngoba usekunenda umntwana bayilonda sinoyazi ne but hayi uzositshela my sister asambe siyomzama sizwe ukuthi istory sakhe sithini. My sister njengoba busho ukuthi next door yila ngithi nanke ulola and bamile butama yibo lapha bamile exe emergency jonga emergency etha umugulo my sister no ngomshaya my sister no yesisumo ePrawam etha sure Ukraine Prawam uyamazi my sister ngithi sifuna impilo no bafethu no bafethu no ePrawam ima sicela umasiya ePrawam size ku ePrawam sifuna wena mfethu sifuna wena yini kanti sifuna wena mampethu awazi nokuthi baba kanti kenzakala awazi nokuthi kenzakalani yehlisa umoya my sister woza mfethu Ukraine ngomnandi yana ngimnandi mina igama lami nguRich from Rich Nation TV ne ngibhalelo my sister yamazi my sister ngamazi niyazana kanjani wena no my sister happy mama kusho ukuthi wena story yasazi manje wawubale my sister no my sister yo my sister man my sister no empethu sicela ukukhuluma naye my sister ezwakala yi bro
uzwakala yini empethu ngicela ungazingeni ne azange ku empethu ubheka uma sister ufuna ukukhuluma na empethu usaba nkanti wa empethu ungarelax because I attention bheka abantu bakubheka kanjani indoda yenkibaleka empethu mamela ukuthi uma sister uze ngani mamela ukuthi uma sister uze ngani masista ngicela umtshele ukuthi size ngani jonga wena kudala ubaleka uma usithi uhlale next door uhamba uye kwindawo zakho yakabhuti didikiwe le ndenza izuzolanda umntanakho yazi ba ansaphile nibe nomntanakho uyafaka imali musiyafaka fele mara wa umntanakho ungampeli masista no ungamshayi masista no Abraham listen uma sister ubhalele ngisho ukuthi ngifaka inyuku mara umntwana usaphathana ngiyafaka inyuku ngiyasapota I mean masihlukene ngenze awumbheki awuzwakala usokona umntwana uyayifaka imali mara umntwana awumboni phela ngibona omunye ngisinomunye umntana manje kumele ngigijimisa manje umntwana wakhe manje uyithama lakhe musengisi ngiyafaka imali manje wena sebungishayelana empethu wena kanti yini inkinga masista kamsha masista o empethu uzwakala yini empethu ayisofu masista wena unodlame kanti yehlisa umoya uzokwata umyenzeni masekwatile Bram uzobele namantombazana ngobele ngasafaki nemali okay bheka mfethu sure my sister no ngicela uyehlisa umoya hle ngicela uyehlisa umoya Abraham awukhuza impintshi yakho bheka impintshi yakho yabaleka sengene emasimbeni abiza impintshi yakho etokuzwakala man etokuzwakala mfethu kanti yini inkinga yakho usaba umuntu wakho phela namajobone usaba umuntu wakho umbaleka phela ilaba ngasafuna ukuza ngizobona umntana ne ilaba ngifaka imali okay bheka mfethu kanjalo umuntu hayi umuntu Bram awungomuntu wena ngisafake manje mfethu siyenzani indaba so indaba kanje ngicela kanjani ngolo vele my sister zwakala siqedelele asikaqedi or right esicibele ngaye ngithi mfethu uzwakala yini mfethu usaba umuntu wakho aneke akushaya angithi mina ngikhona manje mfethu ufuna ukwazi my sister ukuthi why usenda imali like ungazi uzobheka umntwana why because umntwana njalo uhlezi ambuza ukuthi utata usebenza kutheni ungazothatha umntanakho why ukhuphe umntana okay uthatha imali ukhuphe umkhiphe nyana ama-out nihlale nyana aphonde nawe mfethu njengoba ngizomlanda ke ngebirthday yakhe kuphela ngihlezi ngibhizi problem ubhizi ngani ngiyatravel emsebenzi not ukubona manje uhlezi ubhizi amakamera manje zongithuka ndizokuthuka ngoba senza isipane se-right mfethu imali ungayithumela kodwa umntwana naye mfethu uyasifuna like leso sikhathi leso ukuthi abe nobaba mfethu ungayingeni mfethu akusumntwanakho akusumntwanakho ngoba ukhuluma kakhulu that's why akushaya indaba vele ngoba ukhuluma kakho my sister no unama bafethu ni serious vele niyahamba ngoba uyenza into right wesiphatha uhlale next door mara uhluleka ukubona umntwanakho indaba ngihlezi ngibaleka ngekho la angeke ngimbone umntwana aneke awuzimiselanga ukumbona wena umntwana unomunye ubaba masiyafana my sister vele unomunye ubaba vele umtholele umunye ubaba ngoba yena useless ufakela ikorobela lo ufuna baba ungazi ngeni wena bongekho amele ngikhaphe vele akhaphe yani baba kwamele ube responsible umntwana wakho my sister ngiyekele uthithi kaka wena umntana ngizohlala naye ke makalethe umntana ngizohlala manje umntana uhlale next door why wena ungaziyeli hayi mina ngifuna umntana azohlala nami ngiziyele kuphi ahlale nawe full time ahlale nami
ha mfethu manje okay fine siceda kanjani le ndaba le because my sister like worried kwamampela nomntwana naye mfethu uyasifuya leso sikhathi leso ukuthi like abe grand. It's not about my sister, it's about umntwana yangithola. Angasakhona ukuba busy nami ngezinto zami. Yena umntana ngizomthatha ngizoza wanyana ka2. Nakho Fondini. Yonke into ayifuna ndiyamenzela wena ungutata kutheni ungazuzokuthini naye. Uyabuza. Umntana uyabuza ba kutheni utata engezazonibona. Utata angazazombona kutheni wena. Hayibo. Uzothini? Uzothini? Ngicela ukuthi uzoza kulani baba. Kunini my sister? Kuni for isikhathi singakanani ulibumtshela ukuthi utata uzoza amtshela ukuthi isikhathi singakanani Jonga right drama yakho phela manje mina ntana ngifuna ukuphuza gama phi ngimele baba fa azanga ku indaba angafuna ukuthatha umntana wena yabona le uphula ngakhona indaba angafuna ukuthatha umntana na wena wenzisa lo mngani wakho usile lo mngani wakho baba ungangeni indaba zabantu bongekho mabashayana bongekho mabashayana yabo uze makamera wabheka manje bongekho mabashayana senza famous sorry basikidnap lapha sikazakazakalayo bakidnapelana awuna nomsebenzi ku right bakidnap yeah it's fine empethu sicela into right omuphukelwa akusukelwa baba wena bayenzisa umngani wakho mfethu ngicela mfethu uyenza into right ngicela ukuthi uyenze into right ngicela ukuthi uyenze into right bro ne my sister no ungamshaya ngicela ukuthi mfethu uyenze into right yini ungiphushelani ubone wena phela siphula nani bro baba mfethu yini manje yini masendisa no cameraman yeah silisa obvious angithi makala fine asoyiqede makhothi ke ngathi angicwali ngizongicwalisela soyiqede makhothi sengicwalisela ay my sister bayeke bahambe my sister ngifuna ukuthi ungitshele my sister mina ngizila ngithi ngisebenzile kodwa my sister ngibona manje soyabalwisa my sister why manje ma kumele kutheni ngikubalwisa ababantu Fondini bahlale next door yami ngibabona each and every day mele ndibayeke kanjani mara bayedelela and lo ibaby daddy bayamenzisa uzwa ngomngani wakhe kaloku nayo imali bayamtya ozokhuluma la ayokhuluma uhamba sisikelemo nalo chomake ne ikelemo but anyways my sister mina ngizile ngisebenzile espan sami ngisishayile ngifuna ungitshela ukuthi umsebenzi wami ukuphathe kanjani u right or usafuna I'm satisfied budam I'm satisfied because mara uzwile ubudisa uzwi there's no way ukuthi like anga change yes also akangaza change vele angeka change yini ezomshintsha mina manje since ngizile mayisaphela ngihamba ngecamera so abantu bazombona le ngaphandle ukuthi indoda useless yathola so let's just hope ukuthi uzo change ayenze into right right ngithi my sister okay my son ngicela ungimele lapha esayidini ngithi ukukhuluma nababukeli la ngapha la emakhaya babukeli ngibonile babukeli ngifikile lokushini my sister uyafika lapha sekafuna ukubamba the brothers ngezandla bafethu hayi mara mina my sister ngimblame ngoba lo mjita lo ngathi sipana kasishaye uyenza umntwana nje kuphela okay ukusenda imali I do understand ukuthi into right mara umntwana naye uyasifuna isikhathi sakaba bakhe bafethu ngicela guys nibhekeni nithatheni ama notes bafethu nibabhekeni abantwana benu nibathandeni njengoba nana abazali benu banithandile bafethu before ngizohamba ngicela ningakhohlwa ukulike nishare niphinde nisubscribe it's Rich Nation TV njengenjwayelo thank you yabo